ni today 250 nanone nugenda udakoze subscribe ndetse unatanga igitekerezo cyawe ku nkuru tuba twagiye tukugezaho kuko nimwe dukorera uruntu mu ikipe ya Rayon Sport kubera imishahara. Bamwe mu bakinyi ba Rayon Sport batangiye kuva ku rubuga rubahuza kubera kutihanganira kumara hafi amezi 3 ikipe yabo itabahemba. Rayon Sport iheruka guhemba abakinyi bayo muri Mutarama uyu mwaka. Amakuru agera ku gihe avuga ko bamwe mu bakinyi b'ikipe barimo umunyekongo Mugeni Kakule Fabrice na Niyonzima Ali bari mu batishimiye kuba iyi kipe imaze igihe itabahemba, bahitamo kuva ku rubuga rwabahuzaga n'ubuyobozi bwabo. Bivugwa kandi ko hari n'abandi bakinyi benshi batakivuga kuri uru rubuga kubera ko nta cyubuyobozi buheruka kubabwira kugiye bashobora kubonera imishahara yabo, dore ko bawuheruka muri Mutarama. Abakinyi basabye ko bahabwa nibura ukwezi kumwe n'igice nabo bakigomwa ukundi, ariko ngo umuyobozi wa Rayon Sport ariwe Munyakazi Sadat yababwiye ko ntaho bakura amafaranga muri ibi bihe. Iyi kipe iherutse gutanga igice cya kabiri cy'inkunga igenera abakinyi bayo muri ibi bihe bya coronavirus, aho abakinyi bakuru babahaye 50,000 naho abakinyi bato bahabwa 25,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubusanzwe iyi kipe ya Rayon Sport ikoresha hafi 32,000 z'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Ikaba imaze iminsi nta mafaranga ihabwa n'uruganda rwa Skol nawo muterankunga wabo mukuru, aho yishyuraga umwenda wa 33,000 yari yaragurijwe. No kuvuga ngo uru ruganda rwari rwarabaye 33,000 mbere, ariko bakaba bari bakirimo kuzishyura, bityo akaba ariyo mpamvu ubu nta yandi mafaranga bagomba guhabwa. Bazongera guhabwa ikindi gice cya kabiri cy'amafaranga umuterankunga bagenera kingana na 33,000 z'amafaranga y'u Rwanda mbere y'uko umwaka w'imikino urangira. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko shampiyona irangira nibwo bazongera guhabwa ikindi gice cya kabiri cy'amafaranga uyu muterankunga agenera iyi kipe. Mu ntangiriro z'uku kwezi umuyobozi wa Rayon Sport yumvikanye asaba leta ko yabafasha guhemba abakinyi muri ibi bihe bya coronavirus. Rayon Sport yari isanzwe yinjiza impuzandengo ya 15,000 z'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Muri izo 15,000 harimo 10,000 zavaga ku bibuga, izindi 5,000 zatangwaga n'abafana. Iyi kipe ishingiye cyane ku mafaranga yinjiye ku kibuga iheruka gukina tariki ya 14 Werurwe, ariko umukino bakinyiye wahuje na Gicumbi FC wabaye mu muhezo, bityo bituma nta mafaranga na make babona kuri uyu mukino. Abafana bayo bamaze iminsi batanga inkunga yo gufasha ikipe hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga rya telefone, bakanda akanyenyeri 610 urwego, ndetse kuva icyo gikorwa cyatangira tariki ya 19 Werurwe, amafaranga yavuyemo niyo yatanzwe nk'inkunga yo kugoboka abakinyi muri ibi bihe bya coronavirus. Rero ntabwo ari Rayon Sport gusa yonyine yugarijwe n'iki kibazo cy'imishahara, kuko kugeza ubu kipe ya Musanze FC yo yamaze guhagarika guhemba abakinyi bayo. Ikipe ya Musanze FC yabaye ikipe ya mbere mu Rwanda ihagaritse imishahara y'abakinyi n'abandi bakozi bayo kubera icyorezo cya coronavirus. Buri kwezi ikaba yakoreshaga amafaranga y'u Rwanda arenga 10 miliyoni ihemba aba bakozi. Ku itariki ya 8 Mata muri uyu mwaka nibwo akarere ka Musanze kandikiye ubuyobozi bw'ikipe ya Musanze FC bamenyesha ko amafaranga bagenerwaga yabaye asubitswe kugeza igihe shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda izongera gusubukurwa. Akarere ka Musanze kashingiye kuri gahunda zafashwe n'inzego nkuru z'igihugu mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya coronavirus, ngo bikaba byaragize ingaruka zikomeye mu buryo
bwo kwinjiza amafaranga, kubera ko ibikorwa byose byinjizaga amafaranga byahagaritswe ku mpamvu z'iki cyorezo, ari naho havaga ayo bageneraga ikipe yabo. Ku itariki ya 9 bukeye bwaho ku itariki ya 9 ikipe ya Musanze FC nayo yahise yandikira abakozi bayo, ni ukuvuga abatoza, abakinnyi, abatekera abakinnyi, abashinzwe ubuzima n'abandi, ibabwira ko kubera icyorezo cya coronavirus gikomeje kuyogoza isi n'u Rwanda rurimo, abakozi batari mu kazi batagomba guhembwa kugeza igihe shampiyona izasubukurirwa. Bamwe muri aba bakozi ariko baganiriye na Kigali Today batashatse ko amazina yabo atangazwa, bavuga ko batishimiye iki cyemezo ariko nta kundi babigenza kuko batahangana n'ubuyobozi. Umwe muri bo yagize ati mu by'ukuri ntabwo twishimiye iki cyemezo, gusa ntiwahangana n'ubuyobozi kuko nibo bafata imyanzuro. Undi nawe yavuze ko mu by'ukuri iki cyemezo cyabatunguye kuko nubwo batari mu kazi bagombaga kubanza bakabiteguzwa. Mu gihe rero imyanzuro yafashwe nta kindi babihinduraho. Kubera kudahembwa, aba bakozi bavuga ko ingaruka zizabageraho ari nyinshi cyane ariko nta kundi. Ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Musanze FC, umunyabanga w'ikipe ariwe Makuza Jean, we yavuga ko bagendeye nabo ku cyemezo cy'akarere ka Musanze kuko ari nako kabageneraga amafaranga. Umuyobozi yakomeje avuga ko ubuyobozi bw'ikipe bwiteguye kugira icyo bukora mu gufasha abakinnyi n'abandi bakozi bayo bitewe n'imbogamizi zizaba zagaragaye. Ikipe ya Musanze FC yahagaritse guhemba abakozi bayo nta kirarane ibabereyemo kuko yamaze kubahemba ukwezi kwa Werurwe. Ni ukuvuga nubwo bahagaritse guhemba abakozi nta kirarane na kimwe bari babasigayemo. Ni ukuvuga ngo shampiyona yasubitswe ku munsi wa 24, ubwo kuri uwo munsi ikipe yo mu majyaruguru yari yanganyije na Gasogi United FC. Nyine ikipe yo mu majyaruguru ariyo iyi Musanze FC yari yanganyije na Gasogi United ubusa ku busa. Ikipe ya Musanze ikaba iri ku mwanya wa 12 ku rutonde rwa shampiyona n'amanota 27, mu gihe ikipe ya Rayon Sport iza ku mwanya wa 2 n'amanota 51, ibanjirijwe na APR FC ku mwanya wa mbere n'amanota 57, igakurikirwa na Polisi FC ku mwanya wa 3 n'amanota 43. Ngayo nguko ntabwo byoroshye. Murumva ko umupira w'amaguru mu Rwanda nawo ukomeje guhura n'ibizazane bitoroshye kubera icyorezo cya corona virus. Ntiwibagirwe kugenda udatanze igitekerezo cyawe aho hasi ku nkuru tuba twakugejejeho kuko ni mwebwe dukorera.